Lap speed 0.0. Heart rate 46%. Razbijanja grča tu iza u leđima, lopatice ramena, super zagrivanje, super tonusiranje bez tegova. Samo treba nekoliko minuta, 3, 4, 5, 6, 7, 8, umete raditi. Poslije će malo trake. Tonusiranje jače. Dule sklek, pokret je lek. Pretrčanja obavezno, obavezno. Lap speed 0.0. Heart rate 32%. Prsti peta, prsti peta, prsti peta. To sam već uradio. Lap speed 0.0. Heart rate 41%. Sve okolo.
Lap speed 0.0. Heart rate 32%. Poenta je izvući ovo, suziti struk, ovdje se razviti. Skinuti sal ovdje. Izežbati, tonusirati, znači ovdje ceo trup okolo ojačati, normalno u sklopu sa ramenima, razumete, haos. I onda opruge, kad razvučete ovo od 25 kila, sine, tonus, dolazite bušnjake, znači ekstra. Odavde, brate, rade grudi, biceps ekstra. Sa malo vežbanja super korisno. Ali zato ovo dugo traje. Lap speed 0.0. Heart rate 48%. Zato što je pocepano, što je ovo ono, znači može da se raširite koliko hoćete slobodno, lavučno i vežbate. Posle skinete ovo i onda oprema za trčanje. Sunčan dan, 23. Znači, dok vam rade i ove grudi, radi malo i noge, i prsti, i peta. Razumete? Znači, nije samo da gruzi. Malo laktove. Znači, raznorazni mišići u ramenu, ove sajle, da ih nazovem, sve oni se izvežbaju. Znači, prvo sam se istuširao i onda obuk ovo dole ispod i onda skidamo ovo i šta ide preko. Sad malo šake. Lap speed 0.0. Heart rate 46%.
Samo se grbimo, znači ovo, poenta, ovo, da se izdužimo gore, da izbacimo, vratimo ramena, spustimo dole. Tonusiramo. Čučanja. Kičma prava. Lap speed 0.0. Heart rate 45%. Koliko je? Izbacite. Znači leđa, dona, imate i šijas, znači mora da radite ovo. Ja razumete? Distežemo ovde iz zadnjice, donja leđa. Znači polako krećemo, sad ćemo tu. Okolo polako se spuštamo. Mora malo jače. Ko šisa YouTube? Ja ne dobijam pare od YouTube-a. Volim me ovo, mogu da puštam muziku koju hoću. Jebe mi se. Puši kurac YouTube. Bočni trbušni. Malo napred. U stranu, pa malo napred se spustite. Lap speed 0.0. Heart rate 46%. Evo za vrat malo. Guram na dole. Vežbam prednji ovaj vrat. Ovo za nazad. Ovo su vam sad i leđa i trbušnjacima. Nema helanke, nema muskul uz telo i onda ne vidite toliko dobro. Spojite ovako, onda više zategnete, odnosno i istegnete već u početku i onda plus dodajete. Idemo samo na jednu stranu radimo. Znači prvo one prevežbe, pa onda ide ovo malo sve za nijansu kao sve teže i teže. Znači sve uz izdisaj, idemo napor izdisaj. Lap speed 0.0. Heart rate 44%.
izdisaj, znači udah ovde, izdisaj ide, rotacija, malo za skidanje isto sala odavde, gledaj, udah, izdah, idemo polako. Udah, druga strana. Devet sekundi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne valja da brojite, nego mora izdah. Vrlo bitan pokret, zato da idemo bar 2-3 puta u levo, 2-3 puta u desno. Ovo sam ja izmislio, to sam stalno godinama radio, godinama, da ne kažem 25 godina, 30. Lap speed 0.0, heart rate 42%. Sad za rame, rame dodirnem, znači dlanom dodirnem rame, onda idemo za glavu. Polako, samo polako vrtanje. Ti bio sa čufijem negdje? Vežbalan facijalnik mišića lica, krv da dođe tu. A, o, e, ju, a, o, e, ju, a, o, e, ju, a, o, e, ju. Da vam prorade uši. Uši malo, pritiskate masirate. Uši, da čujete, lice, uši. Prokrvi, uvo, prokrvi. Sve kažu trči, treniraj mišiće, znači ne može samo to. Znači mora sve, oči, lice. Lap speed 0.0, heart rate 42%. Sve mora se prokrvi. Lekovito, dodir je vaš lekovit. Ne razumete? I onda osjetite tonus mišića, osjetite koliko ste jaki. Ne razumete? Ako ste tonusirani mišić, ne danas, nego prethodnih meseci, godina. Razumete? Vi osjećate to. To je to onda. Ono sad specijalno za šake, specijalno za prste.
3, 3, 2, 2, 3, 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 2, 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 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ritam pokreta. Lap speed 0.0. Heart rate 78%. Morate dobro da vežbate, da ne bi osjećali neke grčeve. Sad i na kraju trčanja. Da ne bi bolovi bili u trčanju, posle trčanja. Poravko, znači mora priprema. Imate tonus i to vas drži. Ne može da dođe do upale mišića. Ali ovo traje od sat do 2. Masiranje kolena. Tu početak lista na dole. To je zajebana regija. Lap speed 0.0. Heart rate 51%. Sad idemo vežba koraka. Vežba koraka. To sam pokazao, brate, vežba. Nećemo sad ovdje.